Dobrodošli u mobilni shop video pregled modela Xperia Acro-S. Ovo je model koji funkcioniše sa mini SIM karticom i koji se na tržištu pojavio u avgustu 2012. godine. Ono što je posebno interesantno kod ovog modela je to da je svojom pojavom na tržištu otpornih modela donao jednu pravu malu revoluciju. I to iz razloga što modeli koje je proizvodio Samsung prethodno i oni su imali otpornost, ali je delovalo da su bili na neki način uskraćeni za druge tehničke karakteristike. Kod ovog modela to nije slučaj zato što njega odlikuje izuzetno jak procesor, njega odlikuju odlična kamera i još mnogo stvari koje ga svrstavaju u klasu jačih telefona. Što se tiče sadržine paketa, ono izgleda otprilike ovako. Tu je naravno telefon sa baterijom. Baterija ovog modela je integrisana, znači korisnik ne može sam da izvadi, odnosno zameni bateriju. To je baterija litijum-ion od 1910 mAh. U kutiji ovog modela naći će se još i punjač. Jedan interesantan i koristan dodatak, to je takozvani docking station koji koristi, odnosno služi samo za punjenje telefona. Nadalje, tu se nalaze USB kablovi, slušalice, Sonyjevi smart tagovi i naravno uputstva. Ovaj model na prvi pogled deluje pomalo masivno ili bucmasto, da se tako izrazim, što jeste tačno u odnosu na neke slične modele. On jeste prilično, tako kažem, debeo, ali s druge strane ne može se reći da on ne leži lepo u rukama. Cela zadnja površina je prekrivena, izrada je kompletno od plastike, ali ta je plastika odaje utisak gumiranog materijala i, kao što sam rekao, sam telefon zaista lepo leži u ruci. Sa prednje strane ovog modela dominira njegov LED backlit LCD display od 4.3 inča, 3 tastera, kapacitativna tastera osetljiva na dodir, pomoćna kamera, to je pomoćna kamera od 1.3 megapiksela, senzori za registraciju osvetljenosti okruženja. Sa desne strane ovog modela nalazi se fizički taster za aktivaciju kamere, taster za pojačavanje zvuka, taster za paljenje i gašenje. Na zadnjoj strani telefona nalazi se LED blic i glavna kamera, to je kamera od 12 megapiksela, tu su naravno otvori za zvučnike. Sa lijeve strane modela nalaze se zaštićeni, kao što smo rekli, ovaj telefon je otporan na vodu i prašinu. Ulazi za microSD karticu, ulazi za SIM karticu i sa gornje strane ovog modela također sa poklopcima ulazi za kablove, ulazi za slušalice, to je klasični 3,5 mm jack i ulaz za HDMI kablove. Ono što korisnik ovog modela treba da pazi, odnosno da obrati pažnju, kao što smo rekli, zbog te otpornosti, da ovi poklopci uvijek budu dobro zatvoreni. Inače, otpornost neće puno da pomogne. Što se samog operativnog sistema ovog modela tiče, on funkcioniše sa Android V 4.0 Ice Cream Sandwich operativnim sistemom. To je naravno fabrički operativni sistem i ima mogućnost nadogradnje na 4.1.2 Jelly Bean. Što se samog menija tiče, on izgleda otprilike ovako. Sony je u ovom modelu uključio svoje playere, podršku za razne formate u vidu Walkman, slušalice, pregledač za internet i brojne već naviknute, znači Google aplikacije, YouTube aplikacije.
Ovaj model svoju brzinu, odnosno funkcionalnost, može zaslužiti Qualcomm Snapdragon chipsetu i dual-core procesoru od 1.5 GHz. To su te stvari koje smo napomenuli na početku ovog videa, da osim otpornosti ovaj model odlikuju i odlične tehničke karakteristike. Sve je to upotpunjeno sa 1 GB RAM memorije, tako da upotreba i zahtevnijih aplikacija na ovom modelu je apsolutno besprekorna. Što se same kamere tiče, ona otprilike izgleda ovako. Rekli smo da posjeduje autofokus, izoštravanje i same slike su odlične. To se može reći uopšte za ceo displej, kontrast, boje su zaista stvari bez zamerke. Još jedno iznenađujuće i prijatno iznenađenje kod ovog modela je kvalitet i snaga samog zvuka. Kao što se može čuti, ovaj model je prilično glasan. Tako da će se ovi modeli i ljubitelji kvalitetnog zvuka zaista zadovoljiti svoje potrebe. Pregledač, učitavanje samih stranica je prilično brzo. Tako da će i ljubitelji samih uređaja, internet pretrage, internet igrica, aplikacija, društvenih mreža u ovom modelu naći jedan izuzetan uređaj. Za ovaj model, ukoliko bi se morala naći neka zamerka, ona bi se odnosila možda na njegove dimenzije, kao što smo i spomenuli. U pitanju je jedan pomalo bucmast telefon, zapravo možda je takav u odnosu na slične uređaje, ali opet on sasvim lepo leži u ruci i naravno baterija, to je jedna nepopularna stvar, integrisana baterija koju korisnici ne mogu zameniti. Sa pozitivne strane njih ima daleko više, od njegove same otpornosti, odlične kamere, NFC podrške, brojnih aplikacija. Jednostavno možemo reći da ovaj telefon je jedan prilično kompletan uređaj. Ovaj model, kao i mnoge druge, možete pogledati i kupiti na našoj web stranici mobilni shop www.mobilnishop.com.